muraho neza nanone abakunzi ba NGO. Turabasuhuje mu gicamunsi nk'iki ngiki ngo mukomere cyane. Rero twishimiye kubana namwe muri aya masaha. Ntabwo byari bisanzwe ariko bibaye ngombwa ko tubana namwe. Reka twizere ko rero muri amahoro mu mpande z'isi zitandukanye, abari Asia na Africa, America, Australia, mwese reka twizere ko mumeze neza. Abanyarwanda bari hirya no hino mu turere 30 mukomere cyane mu mujyi wa Kigali, abavandimwe bacu b'abarundi, East Africa yose turayishuje muri rusange. Rero uyu munsi tubafitiye ibintu bikomeye cyane ku bavandimwe bacu bagiye barahatandukanye. Reka twinjire mu bucuruzi n'imari n'amafaranga, kuko nta mafaranga bamwe bizera ko nta buzima, no man no life, birashoboka bitewe n'icyo wizera. Rero hari abantu bakoze business online. Ni minsi hari business nyinshi ziri online, uburyo ki umuntu ashobora gukora amafaranga ari mu rugo atuje. Icyo asabwa gusa ari internet, telefone ya smartphone, mu buryo bumwe cyangwa ubundi agakorera amafaranga nta kibazo. Icyo bigusaba gusa ni umwanya, ufite internet, ufite smartphone, bigatuma ugera ku mafaranga menshi utateganyaga. Rero aka kanya nanjye ndagarutse kugira ngo mbaburire rwose bantu mwakoze umushinga, mwamayininze Pi network, abantu mwamayininze Pi network, ndaje ngo mbaburire rwose. Kanyaka Pi network iri ku isoko, imazeho iminsi irenga itatu yararonshinzwe, yabaye launched. Ngira ngo mujya mubona ku masoko ukuntu rate z'ibiciro byayo bigenda bizamuka kuva kuri 0 n'ibice kugera ku $1 n'ibice, bikongera ikamanuka bitewe n'ukuntu abantu barimo bagenda bazigura cyangwa se ukuntu ku isoko ihagaze. Hari abantu rero mu manzi y'imyaka irenga 5 mu mining batangiye muri 2018, 2019 na 2020 kugeza muri 2025 mu mining. Congratulations for those mind. Mwarakoze cyane akazi kenshi. Ariko rero njye ndaza kukubwira ngo itonde ayo mafaranga warakoze. Nibyo ufite ubukene birumvikana, ariko ushobora no kuba utabufite. Nta mpamvu yo kwihuta ugurisha Pi zawe ku mafaranga make cyane. Ngira ngo mbaye Bitcoin muzi ko yatangiye itangira muri za 2005. Ngira ngo muzi ko Bitcoin imwe yari iri kugura $0 n'ibice, $1, ariko ubu ngubu aho bigeze Bitcoin imwe Bitcoin imwe iri kugura $95,000 z'amadolari. Urumva ahantu ihagaze. Abantu be kuza kuguha $1 kuri Pi yawe network ngo uyitange. Ihangane, fata akanya, inzara y'umunsi umwe nta kiraza kugutwara cyangwa ibiri, tegereza. Ibintu ndi kukubwira mbizi neza. Aba bantu barimo bazigura, ntabwo ubundi Pi iratangira gukoreshwa mu by'ukuri nyirizi. Pi ntabwo iratangira gukoreshwa kuko Pi abayishinze ubundi bafite proposal. They are proposing for that yuko izakora nk'amafaranga asanzwe, igakora nk'amafaranga asanzwe. Ibaze rero nk'uyu munsi usanze ufite Pi 100, warazigurishije mu myaka 3 iri imbere ugasanga Pi imihagaze nka miliyoni imwe. Pi 100 wagurishije wenda ibihumbi 300 cyangwa 250, ugasanga Pi zari kuba zifite, ugasanga Pi wagurishije ibihumbi 200 cyangwa 300 zari kuba zifite nka miliyoni 15 cyangwa miliyoni 30. By the way, ni ibintu bishoboka, wikumva ko ari ibintu bidashoboka. First of all, amafaranga ubundi agumanwa n'abashaka kuyagumana, sibyo? Ntabwo amafaranga ari ukuvuga ngo akugereho agende. Please wait, ndahari namwe murahari. Ntabwo abantu bakoze uriya mushinga ari umushinga utunguka, ni umushinga uzabungukira
nugerageza no kuzigurisha wivuga ngo n'ibyandi by'aba scams ngo ubu ngubu nabigumana bigafailinga bikagira gute. No, if you have wallet, nimba ufite wallet ukaba ufite passphrase ukarangije KYC ukaba ufite pay zishobora kuba migrated cyangwa transferable, ya izo pay zawe zigumane. Mugira inama aho gukomeza na mining, una mining working for money mu buryo bumwe cyangwa ubundi, just uzabona inyungu. Ariko uwihutira ubukire niko muri Bibiliya avuga azakena. Ibyo ni ijambo ryanditse mu gitabo cy'imigani. Wikihutira gukira cyane ko ikiri na hasi ntabwo ayo mafaranga yagukiza. We wategereje, nimba ufite inzara cyakora gurisha duke ariko ugire duke uzigama. Byibuze nimba ushaka kugurisha kugira ngo urebe ko bikora, gurisha 1/2. Yes, wizigurisha zose, gurisha 1/2 uvuga ati ikindi 1/2 ngiye gutegereza ndebe se ni ibiki bizagenda bite. You have to wait and still wait. Those who want to be rich, they have to be patient forever. Just ihangane rwose, ihangane. Wakoze igihe kinini bavuga ngo ni ubuskamu ntacyo bizamara, ndizera benshi nta nubwo mwabyizeraga. Still komeza umere nkaho utari kubyizera n'ubundi, ariko uyu ni umushinga mukuru ukomeye mugari, ushobora kubyara amafaranga akomeye ashobora kukuvana hamwe. Muzi ukuntu Bitcoin yakijije abantu. Bitcoin yarabakijije pe. Ubu ngubu ntabwo umuntu ufite ubushobozi bwo kugura Bitcoin imwe iri kuvunja miliyoni 94 z'amadolari. Urumva ahantu ihagaze? We bari kuguha idolari rimwe. Rwose ihangane, ntabwo wenda gupfa. Banyarwanda mwamayininze, mukore like, share, subscribe, comment. Mu minsi iri imbere urasanga utemerewe gutura mu mujyi wa Kigali. Iyo mu birwa birwa bikomeye cyane za Singapore, hafi yo za Copacabana, aho hafi aho ngaho no tuzaba twibereye. Rero still just continue to mine, just continue to keep well your P network, just continue to believe that what you are doing is just produce you the something is good. Just believe for that. Kandi akeka bizagenda neza. Rero ibiganiro byacu nakagaruka kuri NGO. Naburiraga bamwe, hari abantu benshi nabonye batangiye kuba bakotsa minute zabo, ariko mwebwe reka nizere ko turi kumwe. Rero mukomere cyane, just NGO nakagaruka.